ni raksim te ka he ka thin long hi ka thin long hi ke koi ve si kan dung kan fe ti ka he kan dung kan fe a ro kan ap chun mi kan aw le te ramrang anu nak pek tiang anu me het lokin raman du do ti an non loading ti bun rot a hi thin nom lo zet thin nom lo zet si chun o justin ni raksim vekin himi la ya thin thek ding in Facebook lam le online lam arak ti tu pol hi please grow up zangfa ten ramranga hitluk antron le ro nun nak ti han pek le ro la ya zangfa nak ten please khavek thin lu rak nei tu pol hi kan rot ok sal tu ti mi te hi ke chu malte ka sim du ta mi ka sim la na chun tu tum chu youth kan ti vekin mino bot la se nan social media hi vek atang mi te pol hi kan share se le hi athading ti mi te kha kalorun som du pet sumpalam rakso tu pol an min le karut share ding Albert Chin ni songa in peki lungoi pachen ni thaswa lo pek ramse David Pugh ni kulin pek pachen ni thaswa lo pek ramse kan lungoi ban A Pugh ni songa rakswa lungoi tampi kan lungoi si Falam Joshua Washington in zani in pek sumpai na rakswa nak para lungoi nak tampi kan nei pachen ni thaswa lo pek ramse pavan lal thang le nungun dim ni zani in pek lungoi nak tampi kan nei lal lian ni songa nun pek lungoi nak tampi kan nei dim khe ching ni songa in pek lungoi nak tampi kan nei chun Susan sung himi tu zan lami line sak tu ding u Susan simo sile lungoi nak tampi kan nei a olong mang lovin asumpai lam ni tla arakso kan lungoi to kasi Zabez van za ukni Rachel Nyang ti Rachel Nyang si ding kan lungoi zakhat in rakso sa kan lungoi to kasi khai ching ni somngan pek kan lungoi to kasi pachen thaswa lo pek ramse chun van mang ni somnga kan lungoi pachen thaswa lo pek ramse chen nuai ni zakhat in pek kan lungoi pachen thaswa lo pek ramse chun Margaret hu te ni somngan pek pachen thaswa lo pek ram